Webafowethu udele imali bizongena ke ephaketheni lakhe ke lapha ke ukhuzane ke umfoka Mpungose ke wathi ke ucela ke kuqashwe ke uThandazane ke lapha ke insizwa ke efike kakhulu ke endimeni kaMaskandi. Abantu abaningi ke bancoma ke ubuntu ke lapha ke njengoba ukhuzane ke esacrifice ke ngemali bekade ezoholelwa yona ke lapha ke kuyimpucuzeko ke yokuthi ke kungcono ke aphinde ihleshulwe ke yiswe ngapha ke kuThandazane naye ke akwazi ke ukuthi eyovela ke ebantwini ke ikakhulukazi ke njengoba ke lensizwa ke uThandazane ke ivele kakhulu ke endimeni ke kaMaskandi. Abantu abaningi ke abawuvali ke umlomo ke ngesenzo ke sikakhuzane ke Mpungose ikakhulukazi ke einkundleni ke zokuxhumana. Bafowethu ngicela uqala ngenze kulungileyo ke ngibingelele wonke umuntu ke oqala ukusijoyina ke kuleli khasi ke ngithi ke uma uqala ukungena ke ngicela nje ucindezele button ka subscribe ke uzibeke emathubeni amahle kakhulu uthola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke okuhle ke kuyanconywa ke futhi ke kuyabonga ke lapha ke ngisho kanje lokhu ke emva kokuba ke kunconywe ke ukhuzane ke umfoka Mpungose ke enconywe ke ngabalandeli abaningi ke abahlukahlukene ke bomculo ke kaMaskandi ke ukuthi ke akwazi ke ukuthi ke emholweni wakhe bezoholelwa wona ke emcimbini ke wempucuzeko ke atshene ke uxola nemcineka ke ukuthi ke no akathathe ke enye ingxenye ke aqashe ke lapha ke uThandazane ke ukuze ke ezoba khona ke naye lapha ke kwi World Cup ke yoMaskandi ke njengoba sazi ke ukuthi ke kunomcimbi omkhulu ke ozobe usendaweni yaseThekwini ke nge-17 ke August ke lapha ke ku-2024 ojwayele kuba khona ke minyaka yonke ke lapha ke ukhuzane ke abantu abaningi bancomile ke babonga ke banconcoza ke lapha ke njengoba ke enze ke isenzo ke esifana ke nalesi ke siyakhumbula ke bafowethu ke mesikhuluma ke ngayo kuThandazane sikhuluma ngensizwa ke isanda khipha i-album ke enensiwanyana nje iphumile kodwa ke yenza kahle kakhona noma ke yenza kahle kakhulu ke lapha ke enkundleni ke eziningi zokutholakala ke komculo bafowethu ilezi seniphathele zona.